aqui é o caso do cara que me trouxe pro nicho e é mais importante do que eu me tornasse um jogador. Batažule! Koga vidi? Dobar. Opa, Deki moj dragi. Ovo je moj debi u reprezentaciji. Super. A šta je ovo dole? A ovo dole je diploma za oproštaj Pelea. Reprezentacija Jugoslavije onda bila pozvana za oproštaj i tada je bio Joao Avelange, predsjednik Brazilske federacije i kasnije i predsjednik FIFA. A super. I slikice ovde. Prepoznajem dosta. Pa ne znam šta te konkretno interese. Ne znam ko je ovo iznad mene, ova dvojica. Pa ne, nekako uvek su ga zvali kralj fudbala. Mada moglo je da se dogodi da je bilo malo drugačije. Mogao si i ti da budeš kralj u našem fudbalu,